ding intenciones tamong kening misa, ilapin ding Reynaldo and Remedios Garcia and family, Marlon and Lourdes Lopez and family, Fatima Songko and family, Dan and Criselda Barry and family, Mona Lisa David, Edner Dean, Evangeline and Angel Bondoc, Mother Mary Agustin Cruz, OP and community, Sister Remy Pangan, OP, Sister Socorro Lucero, OP and community, Kenneth Ray, Luis Marie Opina, Alaysa Mansukhani, Luis Lerit and their families, Nida Di Marukut and family, Gonzalez family, Eduvigis C. Mendoza and family, Victor and Erlinda Tiglao and family, Jojit Manarang and family, Gia Canlapan and family, Joel and Mary Ann Obaldo and family, June and Judithas Gutierrez and family, Lawrence Soriano and family, Crisanto and Paz Anunciacion and family, Fidel and Luz Ocampo and family, Ronaldo and Emma Escoto and family, Romulo and Marivic Hernandez and family, Malyari family, Segundo and Rosel Macasyog and family, Canlas family, Romero and Marie Carinan and family, Romy and Belia Samson and family, Rusty and Gina Tongdio and family, Alan and Annalise Santos and family, Edgar and Ethel Mendiola and family, Allen and Maylene Gilas and family, Remedios V. Mangaluz and family, Irma Sandico and Silva and family, Mirna Supan Quizon and family, Gloria Galang Hills. For the intentions of the viewers of Misa Tomasino, for the perseverance of the seminarians of Our Lady of Grace Parish, Mabalacat, for the birthday intention of Elino Aginto, para ka rin kapasalamatan dari Joven Rivera and family, Lilibeth Sanguyu and family, Teresita Atencion and family, Jenna Erica Atencion. Para ka rin mas makapasubaling kapagnasan ng Lilibeth Sanguyu. Para king malalagwang kapaldana ng Rose Glory Turalio, Reverend Father Marius P. Roque, R.J. Alonzo, Reynaldo V. Opina, Lourdes Perillo. Para ka ring maldang kaladwa dari Orlando, Ruben, Victoria, Estanislawa, Francisco, Remedios, Fatima, Antonio, Mario, Lolita, Pocholo, Isabel, Bernardino Galang, Estela, Engracio Garcia II, Pasita Guevara Garcia, Crescencio, Pasencia, Ricardo, Vicente, Raymond Songco, Beatriz Ocampo, Josefina G. David, Martina Manluco, Marian Bondoc, Dante Songco, Moises and Romana David, Avelino Sr. and Leonor David, Honorio David, Crescencio and Victoria Alonzo, Jose, Florencia and Enrico Bondoc, Jeremias David, Sister Mary of the Sacred Heart, OP, Reverend Father Lorenzo A. Sarmiento, Reverend Father Benildos Maria P. Maramba, OSB, Reverend Father Francisco C. Mendoza, OP, Elidia T. Tenco, Jane D. Ochenko, Ed Lorenzo Manarang, Cicero A. Gomez, Seminarian John Matt V. Salon, Ofelia A. Sarmiento, Carlos J. Raimundos II, Paulo C. Lozano, Estela G. Lopez, Victoria Santos, Estrelita G. Lansangan, and Venancio Bation.
Mayap agat panapon po kaya kongan kapatad kang Kristo. Kingal dongay ti, pagmasosyan tayo ing ikaapat ng Domingo, ning pamanyubling mebyening Diyos. Panamdaman tayo po ing presensya ning ginubusal tamo, at baan maging mabungayo at makabaldungan ing kaya katamong pamagmasusi, agkatanda kayong makisan metong karing panalangin at pamagkanta. Makyabeta mo po ngeni king pamagkanta, king dalit a pamuklat. Jesus Christ is risen today. Alleluia. Our triumphal holy day. Alleluia. Who did once upon the cross. Alleluia. Suffer to redeem our loss. Alleluia. Hymns of praise, then let us sing. Alleluia. Unto Christ our heavenly King. Alleluia. Who endured the cross and reign. Alleluia. Sinners to redeem and save. Alleluia. Mititipon tamo, king lagyuning higpa, ampon ning anak, ampon ning Espiritu Santo. Amen. Ing grasya ning ginutamong Heso Kristo, ing lugod na ning Diyos, at ing pamakiyagom na ning Banal na Espiritu, manatili kaya kayungan. At keko antimurin. Kaluguran kong kapatad, batamong maging karapat dapat magmasusi karing banal na misteryo, isipan tala rin kaya katamong kasalanan, pagsisyan tala, at panyawad talang tawad king Ginong Diyos. Iyag kastangining miyag nanagnan, ing kapanisyan. Magkumpisal ko, King Diyos ang mayupayang tutu, at kaya kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, king isip aman wat dapat, at miyayaliwang kakulangan. Uli nito ipanigapuko kong Santa Mariang Kapilanmang Virhen, karing sablang anghel ang pong santo, at kaya kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko king Diyos aginuta mo. ing Diyos sa mayupayang tutu, pakalulwa na katamo at king pangapatawad na ring kasalanan tamo, idala na katamongan sana, king Bie Alananga. Amen. Panginoon, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa
Pinasasalamatan ka namin sa iyong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo, buktong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalugmok sa kanan ng Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Hesukristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Manalangin tamo. O Diyos, sa tigpanan ng Ginuming Hesukristo, agyang karing libis sa mapanganib, karinya dumalan, ingkaya kang balayan, alang dewa ka na dapat dang pitakutan, uling tutokyan da king kasalpantayanan, ingawos ning pastul, at inubod mo para king karelang kapanayan at sikanan. Itingid bula ring kaisipan mi king tono na ningkayang siwala, patnubayan mula ring takbang mi, king dalan apepakit na, ban abalumi ing sikanan ning makayatyat ng gamat, at magtamasa king sala, ning kekang alang patanat apangayatsu. Itiyadwan mi king lagyo na ning Ginuming Hesukristo ng anak mo, ang mabibi at mag-aring kambe mo king kametong nga na ning Banal Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alananga. Amen. Pamamasang ibot, king libruning dapat daring apostol. I Pedro, amekatmon king banal espiritu, nga nang may kibat karelo.
makamal apamuntok at makatuwaning balen. Nung inkukutang yu kaya kami ngeni, tungkol ya ming mayap, king taong lumpu, at nung makananuyang kinayap, sukat yung abalo, ikongan, at pati na yung mabilog abalen ng Israel. King iting tawo, makatalakadya, keti king harapan yu, at lubos yang kinayap, king lagyo ng Heso Kristo, ning Nazareth. Akya kayong pepapako king krus, at pepasubyaneng mebye ning Diyos. I Jesus, ya itang amanwaning kasulatan. Ing batong sekwelyu, ikayong manalakad bale. Ya kabud, ing meging pekamawlagang batu. Kaya mong bukod mayakit, ing kaligtasan. Uling karing sablang lagyong binyena ning Diyos, karing tao ketiking yato. Bukod mong king lagyong yan, karing tamo malyaring miligtas. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Dalit apakibat, ing pakibat tamo, ing sikwildang batu ring manalakad bale, ya naman ing meging panyulok batu. Ing sikwildang batu ring manalakad bale, ya naman ing meging panyulok batu. Umunye kayong kapasalamatan king Ginoo, uling mayapyo. Wagas ing lugod na at alanganga. Masanting palak ay magsantong king Ginoo, kesa king manalig king kaparang tao. Masanting palak ay magsantong king Ginoo, kesa karing pamuntok daring tao. Ing sikwildang batu ring manalakad bale, ya naman ing meging panyulok batu. Ginoo, ikaing kakong pasalamatan, uling kakong panalangin, kekang dimdam. Layon mo kong pepagtagumpayan, ing sikwildang batu, ring manalakad bale, ya naman ing linto peka masalese. Kanito, ing Ginoo, yaing makiraraptanan, king tune makapagmulalang lalawan. Ing sikwildang batu ring manalakad bale, ya naman ing meging pampanyulok batu. Itang daratang king lagyo ning Ginoo, bendisyonane sa iba't king templo, tanggap yang kanwanan. Ginoo, ikaing kakong pasalamatan, uling kakong panalangin, kekang dimdam. Layon mo kong pepagtagumpayan, umunye kayong kapasalamatan king Ginoo, uling mayapyo. Wagas ing lugod na at alanganga. Ing sikwildang batu ring manalakad bale, ya naman ing meging panyulok batu. Pamamasang iba't king mumuna ng sulat San Juan. Lawan yu nung nuanting lugod ng iba kaya katamo. Tunay na katamong kaluguran, inya mayawos tamong anak na ning Diyos. At king kamatutuanan, anak na katamupin. Ing sangkan, obat ing yato, nakatamu kikilalanan, yayni. Ene akikilala ing Diyos kapilanman. Pakamalan kong kakaluguran, ngening kasalukuyan, anak na katamu ning Diyos. Dapot, pamalino, nung nano maging kararasan tamo, makanyan man, balo tamo, king pamagbalik ng Kristo, maging kalupatayo, uling akit tamo, ingkeyang tune, sarili. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Alleluia.
Ako ing maya papastul, ngana ning Ginoo. Balu koring kanako, at ding kanako, balu rako. Ingeno manatili ake kayo. At keka ang timurin. Pamamasaking maya pabalita, agpang kang San Juan. Ligaya keka o Ginoo. I Jesus nga na, ako ing mayap apastol. Makasadyayang mateing mayap apastol para karing kayang tupa. Ingupahan, potang akakit neng daratang ingasong gubat, darayuya at tatakas, uling upahan yamu, at uling enalabandi ring tupa. Inya, sagmita nala ning asong gubat, at isalbag nala ring tupa. Tatakas siya ing taong upahan, uling upahan yamu, at alayang masabal karing tupa. Ako ing mayap apastol, balo kula ring kanaku at ding kanaku, balo raku nung makananong ingigpa, balo naku at ingigpa, balo ke. At darawon ko ing kanakong bie para karing tupa. Atin kong aliwang tupa ala ketiking kural. Kailangan ko la namang pastulan deti. At pakiramdaman da ing siwala ko. Maging metong nyamo ing kawan kanita at metong nyamo ing pastol. Kaluguran ako ningigpa, uling makasadya kong idawon ing kanakong bie, bakeng tanggapan pasibayo. E naakwa ninuman kanako iting bie, nunekusa keng idawon iti. Atin kong upayang bidawon kaniti, ampong upayang kumang pasibayo kaniti. Itiya ing utos na kanako, ningigpa ko. Imayap ng balita, ning kekatamong kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Have you ever wondered why Jesus chose sheep and not pigs on His sermons? Bakit po mas pinili na ning Ginoong Jesus ing gamita na ing larawan na ning tupa kesa gamita na ing larawan na ning metong nga babi? What are the good characteristics of a sheep na alaking metong nga babi? Siguro nung sabihan na ning apong Ginoo, I am the good shepherd and you are my pigs. Katsura na pong pakiramdaman. Ako ing maya papastol at ikayo rin kanakong babi. Kanong na pong pakiramdaman ni kapatad. Nano pong atin king tupa na ala karing babi. Number 1, ing tupa, pota pong didinatya, tunggal ditak lalako na po itang dinat king kayang balbon. Ing babi, potang manakit yang burak, maglabak ya, ketang burak. Isubsub ning sarili na at mandilo ya, or maglabak ya, ketaking burak. Kadwa, ing tupa, potang kakatayan de, potang papatende, kalakalale or tahimik ya mo pong kikiyak. Ing babi, potang kakatayan de, ang gaking kasumangi da baryo, daramdaman me ing gulisak na. Katlo ing tupa, potang akit meng maglakad, makadukuya rugo. Simbolo na ning kababan. Ing babi, potang maglakad ya, akit mo at nepong ka-proud. Bala mo, nino iya. King tupa, akit mo ing larawan na ning kababan. Kaya pin ginamit ning Ginong Jesus, ing larawan na ning metong adupa, anting kordero. Ating babi, nung akit mo, karing ebanghelyo,
karin nalape paluban Jesus. Detang demonyong linob king metong lalaki, ilijon, itang demonyong ilijon, tinabi na lang ng Ginong Jesus at linob la ring ilijon. Legion means many demons, 6,000 demons, linob la king karing babi. At para karing Hudyo, ing babi, marinat niya pong marinat siyang klaseng animal, ne? Marinat siya po. Kaya ring Hudyo, ela pumamangan babi, uling ko consider de pong marinat. So kaluguran kong kapatad, king Domingong iti, pag masusyan tayo po ing kapiesta na ning Good Shepherd o ing mayap apastul. Nino ing mayap apastul? Ing mayap apastul alang aliwa no na ing ginutamong Hesu Kristo. At itamungan po keni, itamo rin kayang tupa. At itamong tupa na, makiramdam tamo po king siwala na ning kakatamong pastul. Of course, as Catholics, we only follow one voice. And that one voice is the voice of our church leader, no other than the Pope. And we call that magisterium. Bakit itamong Katoliko, metong tamo mo po tutok yan? Bakit itamong Katoliko, metong tamo mo po paniwalan? Because we follow the church magisterium. And when you say church magisterium, it is the teaching authority of the Catholic Church. Lawen nyo po rin aliwang sekta, metong yamo po yung karelang sekta, pero ana pong karakal sanga-sanga, anang karakal division, kitang karelang denomination, anang karakal division. Why? Because they don't have magisterium. Nepo, they don't have magisterium. That's why they can invent, they can make different doctrines based on their own interpretation. But we Catholics, we follow one voice, we follow one doctrine, we follow one teaching, and that is the teaching of the authority of the Catholic Church. Sabi natin, Roma locuta est non causa finita. When the Rome spoke, that will be final. And that Rome is no other than the Pope himself. We follow one voice, and that is the voice of our Pope. We call that the teaching of the Catholic Church. So, we are the sheep, and Christ is the Good Shepherd. And here on earth, the Pope represents Christ. That's why we call the Pope as the Vicar of Christ. When you say Vicar of Christ, representative of Jesus Christ. That's why, my dear friends, today, as we celebrate the Feast of the Good Shepherd, today, we also commemorate Vocation Sunday. King Aldo iti kapatad, Aldo daring bokasyon. Nano ya po yung bokasyon? Vocation came from the Latin word vocare. And the word vocare means call, panawagan, may tumatawag. Kadalasan kaya katamo po po ang ating mamaus king cellphone tamo, ang baski number yamo, may kakilala, it is our natural tendency to answer the call because of our curiosity. Di ba? Potang ating number, minaus kaya katamo, diyang may balo, diyang may kakilala. Sagutan may itang awos sa ita. Uling buri mo nga balo, nung nino itang mamaus kaya ka. Buri mong abalo nung nano ing intensyon o nung nano ing pake na nitang mamaus kaya ka, diyang may kakilala. So it's our natural tendency, it's our natural proclivity as human beings to answer the call. Potang ating mamaus kaya katamo. And vocation means call, pagtawag, pamanaus. At potang mayaus ka, kailangan mong makibat. Kailangan mong tumugon sa tawag. Yan po. Ing bokasyon kapatad, mo po tungkol ka ring pari at madre. Ay, ala akong bokasyon kasi, na ako man pari. Ala akong bokasyon kasi, na ako man madre. Bakit? Pota po waring pisasabihan bokasyon, it's about priesthood and religious life or consecrated life? No. Ding talasawa, ding single, atinla naman pong bokasyon. There is what we call vocation to the priesthood, ikami pong mga ordain, vocation to the religious life, then pong madre, consecrated life.
Vocation to married life. Then pong talasawa. Vocation to single blessedness. Data pong may natiling bain tao at dalaga. Potang sinabi mong bokasyon, panagkat awos. May kibat cooking awos ning pamagpari, may kibat laking awos na ning pamakyasawa, may kibat laking awos na ning pagiging single blessedness, may kibat laking awos na ning religious life. Aga nakako po misa na yaldo, may ngasal ko po kay ni King Pisambanta mo, kitnan ko la po dening adwang kakasal, ini pong lalaki ang pong babae, I ask them, what is our difference? No karinta mo miyayaliwa, nano yung pamayaliwa tamo? Sabi ko po karela, mimisip la pong malambat. Mimisip la, nanupin yung pamayaliwa, tamo kang father. Sabi na rin yung may asawa. Okay, o ini po yung pamayaliwa tamo. Kasal kayo, ordain ko. You are married, I am ordained. That's our difference. O ito po yung pagkakaiba tamo. O ito po yung pamayaliwa tamo. Kasal kayo, ordain ko. Karin tama na liwa. Kutnanda kayo ulit. Nano naman, ing pami pareho tamo. What is our similarity? No karin tamo may papareho. Talasawa kayo, pari ko. Pero atin tamo pami pareho. No karin tamo may tutugma. E diyarin po yung pakibatan. Ako pong may kibat. Both of us are committed. Committed. Ika lalaki, committed ka king asawa mong babae. Ika babae, committed ka king asawa mong lalaki. Ingal doon na ning kasalyo, maging committed kayo king metong at metong because magpirmahan tamo. Itang marriage certificate, tang marriage contract, pumirma kayo king metong at metong, pumirma ko naman na akong may ngasal kaya kayo. So there is a commitment, and when you say commitment, there is an agreement. It is a covenant. Committed kayo kimbalang metong. And when I was ordained, I committed myself to the Lord and to the church. Committed ko king apong Ginoo, committed ko king pisamban. Ikayo po ring kaya kaming pari, ikayo po yung kaya kaming priority. Anyapin po kami may kisawa. Ala kami pong pamilya, ala kaming asawang pong anak, uling committed kami para kaya kayo. Try to imagine nung meto nga pari at inyang asawang pong anak. Tapos ating palan niya o kaya ating mamamate, ninong unahan na. Yung anak na gagagaya, ninong unahan na. Siyempre unahan na yung anak na, bayo nila niyan tang mamamate. Diba? Kaya kami po, ala kaming pamilya, ala kaming asawa. Ban kanita itang kaya kaming buong oras, abiyemi kaya kayo, adakemi kaya kayo. The mere fact that we responded to the call of God, to the life of priesthood, we gave up everything to the Lord. We gave up everything to the church, and you are the church, my dear friends. Ikayo po ing pisamban. Ikayo po ing tingwanan mi, ang po yung apong Ginoo. We are committed to the Lord, and we are committed to you because you are the church. Na po? So, that is our similarity. Married life, ordained life, committed. That is what we call commitment. So, my dear friends, ing bokasyon, ulitan kaya po, aliya mo karing pari at madre, nune para yan naman karing talasawa. Be a good father, be a good mother, be a good husband, be a good wife, be a good child to your parents. That is a vocation. Potang maging mayap kang asawa, king asawa mo ang pong karing anak mo. That is your respond to God's call. Ne po, yapin po ita. So, nano po ing panagkat ni nga pong Ginoo kaya katamo, maging tamong mayap a Kristiyano, base ketang panagkat ay gewa o penawus na kaya katamo ning apong Ginoo, kaluguran kong kapatad. And adyang ali kayo po pari, adyang ali kayo ordained, you still have responsibility to the Catholic Church. Iyo po sasabihan, na ako man pari, na ako man madre, na ako man aral. Ay, simba na ako mo. No. You have a corresponding duty
responsibility, obligation. Be a good Catholic. And as lay persons, you can help as priests, nuns, by preaching the Word of God, by giving good catechisms to our fellow Catholics. Bado yung po, Miss Saneldo, kitna na ako ng kanakong dating estudyante. Sabi na, Among, bakit po ating Katoliko, mama ko, King Catholic Church? Makalungkot po, Catholics la, but they go out of the church. They join the other denomination. They join the other belief. They join the other religion, the other sects. Bakit po? O hindi po isagot ko. Dakalta mo masyadong Katoliko. Marakaling kaya katang population, pero di takla po ring pari. Nanong sabi ng Jesus King Gospel ng St. Luke? The harvest is plenty, but the laborers are few. So ask the master of the harvest to send many laborers to work for his field. E yung mo po aasa ka ring pari at madre ing pamanaral king amano ng Diyos, no ning ikayo pong laiko, ating kayo naman pong kaakibat obligasyon, pwede kayo pong manaral, pwede kayong maging mayap katekista. Sabi na po ning Ginoong Jesus kaya ni King Kekatang Gospel, malino, dindam taya po, dindam taya. Atin kung aliwang tupa, may lililandas, may ako, keniking ka na kung pastulan. Nino po reta? Deta retang tawong may brainwash, karing aliwang paniniwala. Tupala naman, kapatad tala, pero may ko laking pisamban, linawt laking pisamban, may naliwala kasalpantayanan. Sabi na ng Ginoong Jesus Kenny, ding asong gubat, makasadyada lang sagpangan ding kanakong tupa. Melin lang lapu, karing asong gubat. At itamong Katoliko, what is our duty? What is our obligation? Ibalik tala ring kapatad tamong melili, king tutong pastulan and ing tutong pastulan alang aliwa, nunayin kaya katamong Santa Iglesia Katolika Apostolica Romana. The Catholic Church. This is the green pasture, my dear friends. This is the true church. So, pantala rin kapatid tang melili. Nanong hausta mo ka rin tupang malilili? We call them black sheep. Di ba? We call them black sheep. Melili laking pisamban, mekola. O, sad to say, atin tamong kapwa Katoliko na malilili mo rin. At yung laking kilog pisamban, pero marok la daraptan. Black sheep pa rin ng house kanita. At yung laking pisamban. At deta dapat la namang pastulan, kapatad. When you say tupang malilili, aliwa mo po retang Katolikong meko king karelang kasalpantayanan ng ting Katoliko. Ating Katolikong may natili king pisamban Katoliko, pero darapat marok. Dapat la naman pong pastulan deta. Dapat la naman pong pastulan. Anya kapatad, tibayan tayong kaya katang kasalpantayanan. Makirandam tamo king metong mong boses. Ing boses ni nga pong Ginoo. Uling ing boses ni nga pong Ginoo, tuturuya pong katutuan, king balang metong, kaya katamo. Pangadiyo la po, deng pari. Pangadiyo la po, reng obispo. Pangadiyo la po, ring kardinal. Pangadiyo la po, pangadiye po, ing santo papatamo. Pangadiyo la po, ding kaya katamong magpari. Ban kanita magin lang mayap apari, karas na ning panahon. Maswelo tamo po kay king mabalakat, dakal tamo po seminarista. Pangaditala po, uling po tang may ngayari la rin. Dakalya pari ing balenta mo keni. Nepo, sariling atin. We should be proud of them. We should pray for them. We should support them. We should love them. We should accept them. Because without them, alayang maging leader ing pisamban. Alayang maging leader ing pisamban tamo. Nepo, sesenta la rin. Bokasyon na rin. Luguran tala, uling ilaring future leader na ning Catholic Church. Maswelo tamo keni mabalakat, dakal la po ring magparita keni. Nepo, supportan tala po. We pray for them. My dear friends, please pray for us, your priests, because we are not perfect. Ali kami po perfecto. Adyangya ko po, ako perfecto, magkamali ko. Masasakab ko. Ating ko pong kahinaan. Ating kong kainan, ating kong dewakan. Teach me, my dear friends, whenever
I am prone for these mistakes, for this error. Please teach me. Please help me. Tuturuda kayo? Turuyo ko naman. Uning ekungan po balo yung gana-gana at ating ko pa pong bagi balo na ikayong makaturo kanita. Nung kaluguran nyo po ring pariyo, alalayan nyo la. Nung kaluguran nyo po ring pariyo, sopan nyo la. Aliway tang potang migkamali la, i-criticize nyo la, ugseyo la, pagchismis nyo la. No. Love your priests, my dear friends, because they are your little shepherds in this church. Amen. Talakad tapo. Sasalpantaya ko, King Dios, ikpang mayupayang tutu, lina lang king banwat yato, at kang Heso Kristo ang anak ng bugtong ay ginuta mo, pengagliging upaya ning banal espiritu, mibay kang Santa Mariang Virhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipaku king krus, mete at mikutkut, tinipaya karing mete, king katlungaldo sinubliyang mebye, pepaitas si Banua, makalukluk wananing Dios, ikpang mayupayang tutu, ibat ka rin magbalik ya naman keti, baan mo kum karing mabiye ang pong menga mate. Sasalpantaya ko king banal espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamis sa makding santos, king pangapatawa da ring kasalanan, king pangasublirang mering mete, at king biye alananga. Amen. I Jesus, in kakatang maya papastul, ipanalig tamo in kakatang sarili at ding sablang tao king ginutang Heso Kristo, uling pagmasabala na katamo. King mitmong tiwala manalangin ta kaya at nga tamong sumabi, Ginu, ganakan mo ing kekeng lugod. Ulitan tayo po. Ginu, ganakan mo ing kekeng lugod. Para karing pastul, aying tungkol da, ingan tabayanan de ing kawan ng Kristo king Lagyuna. Ipapa Francesco, ing katamong Arsobispo Florentino Lavarias, Arsobispo Emerito Seto Pasiano, ating sablang obispo, para karing pari at relihiyoso, ating sablang aliwapa ating dake king obra ng pastoral ng Santa Iglesia. Manalangin taking Ginu. Ginu, ganakan mo ing kekang lugod. Para karing makayanib, karing alawang kural tupo, para karing iglesyang kristyanong at inaking dalan ning pamisan metong, at para karing hanggang bisang makiramdam king katutuan, manalangin taking Ginu. Ginu, ganakan mo ing kekeng lugod. Para karing tupang melili, para karing lihim mamako king iglesia, para karing sablang pagdulapan ng pamisan metungan, makapadurot kaya ning mayap apastul. Manalangin taking Ginu. Ginu, ganakan mo ing kekeng lugod. Para karing asong gubat, ababala king kawan, para karing pasakit karing tasalpantaya, ding magkapilit, papanahimik king relihiyon, at ding sablang misara karing karelang balugbog, king siwala ng Kristo. Manalangin taking Ginu. Ginu, ganakan mo ing kekeng lugod. Para karing dakal a komunidad, alang pastul, para karing alang pamuntok at magdilidiling kakapkap king karelang dalan, para karing misasagsagan at alang dit manglugod a komunidad, para karing tapat a pastol, era antinjan ding tao, manalangin taking Ginu. Ginu, ganakan mo ing kekeng lugod. Ngeni adwan tamo po yung sarilitang kapagnasan. Manalangin taking Ginu. Ginu, ganakan mo ing kekeng lugod. Pakiramdaman mo kami, O Ginoong Hesus, kakaluguran daring malda at bustan mong maging talapatuto na kami ning kekang kapayapan, kayapan at lingap ngenit manggaman king kapilan. Amen. Puri ka, Ginong Diyos, ning meto sikluban,
ulining kekang kayapan, tinggap miya ing tinape, ayam pang mi keka, tinape bunga ning gabun. Puriyo ing Diyos kapilanman, ulining kayapan. Ibiyetala kayo di kainin kamatamu, di kekatang sa malang dapat at kapag Mipuri ka Ginong Diyos ning meto sikluban, ulining kekang kayapan, tinggap miya iting alak, ayam pang mi keka, alak ibat karing ubas. Puriyo ing Diyos kapilanman, ulining kayong kayapan. Ibiyetala kayo di kainin kamatamu, di kekatang sa malang dapat at kapag Mipuriya ing Diyos kapilanman, ulining kayang kayapan, ibiyetala kaya rin hainding gamatamu, ning kekatang sablang dapat, at kapag nasan, ibiyetala kaya. Manalangin kayo kapatad, baning kakot kaya kayong daon, matanggap lara paning Diyos, igpang mayupayang tutu. Tanggapane saning Ginoo iting daon karing gamat mo, king ikapuri at ikaligayan ning kayang lagyu, king kaya katamong ikasaplala at ning mabilog ng banal na kapulungan. Ginoo, ibayo mo kami kapamilatan dareting misteryo, ning pamanyubling mebye. Manano na sanang ingalang kupas ng obra ning kaya kaming talapan at bus, pagdala na king alang anggang tula, itiaduan mi king kapamilatan ng Heso Kristong Ginumi. Amen. Ing Ginoo, manatili kaya kayo. At keka antimurin, Iyat nayo ring puso yu. makayat nano king Ginoo. Pasalamatan tayo ing Ginoo, Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kang parati at numan karinoy pa, Diyos kingalananggat lubos mayupaya, kapamilatan ng Heso Kristong Ginumi. Pupurian da kaking lubos maragulatula kaniting panahon na ning pamanyubling mebye, inyang i Kristo meging sakripisyo paskwal miya. Giyawa na kaming anak ning sala, ami bangon king bayo at alananggang biye. Biklat na laring pasbol ning banwa, bantanggapan ing tapat ng balayan. Ing kamataya na king krus, ya ing menat bus, king kaya kaming kamatayan. Ing pamanyubli ng mebye, ya ing pamibangon mi king bayong biye. Ing tula ning pamanyubling mebye, babayo ne ing mabilo gayato, kabang ding sablang koro ring anghel karing banwa. Daralit da ing kaya kang ligaya, lain makiyabe kami, king alangtok ng dang pamamya kapurian keka at ngaming kakanta. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana,
Kune kapin banaloig pa, ikang panibataning sablang kabanalan, uli nanita pagparalampumi. Pabanalan mo sa narating ahin king Espiritu mo, ban para kaya kami, malyari lang katawan at daya, ning ginuming Heso Kristo. Bayo yami daon kusang loob king pamaylasan at kamatayan, kinwaning tinape. Pepasalamat yakeka, piraso ne, at binyene ka rin kayang disipulo at ngana, tanggapan ye iti ikayongan at kananye, itiya ing kanakong katawan, ami daon para kay kayo. Makanyan mo naman kay ba't naning apunan, kinuwaning kalis. Pasibayo yang pepasalamat keka. At binyene ing kalis karing kayang disipulo at ngana. Tanggapan yeti ikayungan at minum kayo kaniti. Iti ing kalis ning kanakong daya. Ing daya ning bayo at talananggang tipan, ami bubu para kay kayo at para karing sablang tao. Banketa mi patawaran la ring kasalanan. Daptan nyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas, sa wakas, sa wakas ng panahon. Inyang eni gaganakan mi o ikpaing kamatayan at pamanyubli ng mebya ning anak mo, daraon mi akya kay ting tinape ning biyating kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepalyaryan mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbaba ming pagamuha mo, king ikaming ansanang misulusulo, king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kami anting metong ning banal ay espiritu. Ganakan me o ikpa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, ban mi ganapya king lugod, kambe ng Francisco akya kaming papa, i Florentino ing kaya kaming obispo, i Pasiano ing kaya kaming obispo emerito at ding sablang papi. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepay nawa na, at maninayang subling miye, at ding sablang mayango na biye tanggapan mo ngan sana, king maligaya mong arapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alananga, ban kayabe ng Maria ing Virhena induning Diyos, kambe ng San Jose, ing kayang banal ay esposo, kayabe ring apostol, lalo na isan Marcos Evangelista, ang magmasusi king aldoning kayang kafiestan, at ding sablang santo, Santo Domingo de Guzman, Santo Tomas de Aquino, San Antonio de Padua, Beata Margarita de Castelo, ding hanggang Dominikanong banal, at ding Tomasinong martir, at tinupad king malmong kaburian king kaya kabanan ning panahon, puryan dakat paligayan, kapamilata ng Heso Kristong, kaya kang anak.
King kapamilatan ng Kristo, kambena at keya, igpang mayupayang tutuo kagum ning banalay espiritu, pupurian dakat parangalan manggaman, King alananga. Ngeni manalangin tamong mitnong kapanaligan at lugod king igpa, karing nga manong tiro na kaya katamo ning Ginoo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, para nang sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang mapapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Ikabos mo kami o Ginoo king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi, ban king kasawpanan ning kaya kang pakalulu parati ken mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang manenaya kami, kambena ning maligayang kapanaligan, king panyatang ng Hesu Kristo ang kaya kaming talapangabos. Sapagkat sa'yo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. O Ginoming Hesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko yung babye ko kaya kayo. Emos sana babalikdan din kaya kaming kasalanan. Nunelawan mo yung kasalpantayanan na rin kaya kang Santa Iglesia, at pamayapan may ampong bilugan agpangking kaburian mo. Ikang mabibi at mag-ari, manggaman king alananga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo, manatili sanang kapilanman kaya kayo. At kaya ka antimurin. Ipakit tamo po ngeni, ing may kakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kayo kan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa
O ining kordero ning Diyos, o ining milalako king kasalanan aning yato, mapalad na ring mayayawos king apuna aning kordero. Ginu, eko matampang tanggap ka, dapat iyagkes miya nga mano mo, kumayap na ako. Ang Panginoon, ang aking pastol, wala akong dapat ikapangamba. Anuman ang Panginoon, ang aking pastol, wala akong dapat ikapangamba. Anuman lunti ang pasulan, doon hihimlay. Malinaw na batis, pamatiduha sa tamang landas. Ako'y babanagan kay tapat niya sa akin. Ang Panginoon, ang aking pastol, wala akong dapat ikapangamba. Anuman Ilim at panganib, siyang papawi. Pisig niya't kapit, tatag ng dibdib. Ang hain niya nga, ang sagana ng buhay. Kanan ko'y kanyang pag-ibig. ang Panginoon, ang aking pastol, wala akong dapat ikapangamba. Anuman ang Panginoon, ang aking pastol, wala akong dapat ikapangamba. Anuman Manatili tamo pong makasiklawon. Panalangin kang San Miguel Arcangel. O San Miguel Arcangel, manluwalo ka sana kening pamakilaban mi. Antabayanan mo keng salansang king dewa kaning mapimarayang demonyo. Pagamwa mo mikeko king lupigan ning Diyos, at ika prinsipe ning ehesitos king banwa, king upayang tinggap mo king Diyos.
Patulandungan me king infierno is Satanas, pati na ring aliwang mga rawak al spiritong luyon-luyon king yato, at manintun king kasiranda ring kaladwa. Amen. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. Oratio Imperata laban king COVID-19. O mapamakalulu ang pong mapagmalasakit ay pami, lalapit kami keko kaniting masipit a pamangailangan mi. Adwan mi keko ing kambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Amigdalang dakal akasakitan ke kami, at may kamate na karing dakal at tao. Adwan mi ngeni keko ing balikdan mo kaming mitmong lugod, at iyat siyat meke kami ing makaulo mong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi, antabayanan mo lo ring taong mitutukan manintun panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pamagkalat na. Ipanalangin mi lo ring pekapunming pambansa at lokal, ban mamili at salila mo karetang bakunang tutong makaligtas, kaniting sakit, at ing gawan da iti, makasalikot, at bukod mong paraking kapakananing memalen. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya king bansami. Ipanalangin nila ring doktor, nurses at ding sablang lilingap karing mi salunan, ban makasuyulo karing masakit kambening beluan at masabal. Pagkamalan mo lang kabulasan king kaisipan at katawan, pasiknangan mo ing pamagtagulaling ding salirila, king pamaglingap karing masakit. Emula paboren, miiyawa kaniting sakit. Ipanalangin nila ring retang may ngayawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo lo retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alang-anggang kapainawan, detang may ngayang nabiye. Pagkalam mo kaya kami, ing grasya mo, kareting masakit na panahon, ban magobra kaming niyabe-yabe para king ikakayap ding sabla. At bang makasawop kami karetang mangailangan at pakakalulu. Mananong na sanang paulining masabal, at malasakit ni king metong at metong, mikabiyos kaming alang kasasagkulan kaniting krisis, layon tayira na kami ing pamagbayong lub at kabanalan. Itiyaduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlung o kabanal-banalan ay induning Diyos. Emo sana pisawili ng aklis mi keko, king kagulangan mi. Nune bagkus mo kaming ikabos, king sablang panganib, o maligaya at kanwana na Virhen. Induning Divina Gracia, ipanalangin mo kami. San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Padre Pio, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, luklukta mo po sagli para karing mapilan a kapabaluan. Ring makatukoy pong iyapin po ring kaya katamong kapagmasosyan karing tutuking aldo, April 28, 2021 hanggang April 30, 2021, triduo kang San Jose, alas 7 ning abak, Banal a Misa. May 1, 2021, mumunang Sabado ning bulan at kafiesta ng San Jose, Talapagobra. Alas 6 na ning abak, pamagpatenti king Santissimo Sacramento. Alas 7 na ning abak, Banal a Misa at pamagtagulaling kang San Jose. May 2, 2021, Aldo Domingo. Itang misang 9:30 a.m., gampanan tayo ing pamamuklat king Jubilee Door ning kaya katamong parokya para king pamagmasusi king ika-500 na banuang anibersaryo ning kaya katamong kasalpantayanan king kaya katamong bansa. Malugod na kayo pong agkatan baan tumagon at makiyabe karing kaya katamong kapagmasosyan. Kadwa po, reta pong mig surrender karing kaya karelang ID, manatili tamo pong makalukluk right after the Mass para ibalik dala po kaya kayo rin kaya katamong ID. Reta pong mag-surrender po karing karelang ID
manatili tamo pong makalukluk king kaya katamong luklukan right after na po ning Mass tamo para mibalik la po kaya kayuring ID tamo. Dakal pong salamat. Talakad tamo po. Langin tamo. Oigpa alang anggang pastul, ingatan me ingkawan ami kabus king kapamilataning daya ng Kristo, at tayran mo kami painturo king mi pangakong labwad. Iti adwan mi king kapamilatan ng Heso Kristo ang ginumi. Amen. Ing ginoo manatiliya kaya kayo. At kaya ka antimurin. Bendisyonan na kayo ning malugod at mayupayang Ginong Diyos, Ipa, Anak, ating Espiritu Santo. Amen. Ing misa mi daw ne umekayo king kapayapan. Aleluya, aleluya. Salamat King Diyos. Go and tell every nation, Alleluia. Christ our Savior is risen, Alleluia. Lift our voices in praise, through His love we are saved. Christ is risen, Alleluia. Thanks be to God, Alleluia. Is risen, Alleluia. Thanks be to God, Alleluia. Salamat, Panginoon, sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog. Laging tapat at laging tugon, naririto handa kami, Panginoon. Kami hahayo sa iba't ibang dako, hatid ang iyong salita at paglilingkod. Inang Maria, ang siyang gabay namit lugod, lalaganap alam ng iyong misyon. 500 taong biyaya, salamat, Panginoon, sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog. Laging tapat at laging tugon, naririto handa kami, Panginoon. Ang mga kaloob na aming alay sa mundo, katarungan, kabanalan, kapayapaan.
Sa senyal na ito maniniwala ang mundo, pagmamahal namin sa bawat tao. Bang daang taong biyaya, salamat, salamat Panginoon. Limang daang taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Naririto handa kami, Panginoon. The grand horizon, 500 years of faith, grateful today. we bear the gift of mission. Totally yours, we give ourselves, faithfully yours until the end. To your mission, Lord, we give our yes. Oh, where the sun rises above the hills, share the word and serve those who are in need. Let the morning star accompany your way, spread the fire of mission for the Lord. We stand before the grand horizon, 500 years of faith, grateful today. We bear the gift of mission. Not allow a drop of blood to be shed. If we can solve this problem peacefully, that would be the best. Lord, we give our yes. We are gifted to give and live our gifts. Mercy, compassion, justice, and